Ka jing temu jong kisnar tu kali ke basir kai bah kala pulom no hadin makawai ke truk dampar ke bagila rong tu nanong ba gauhati lalap no bat yo kem no wat yaw nongnya ye kene ke truk kat bau dang temu banjam nari Boy district ban penpoi sak jaka ke bagila temu banra ye kene ke truk kat kum kucing tip balayu alum long bagi senar nong tu kali kala yo ban rong tu ye kene ke truk dampar ke badan yo registration number AS01EC3181 ke badai trai dau dip Sharma na Lokhara Assam na gawai ke jaka ke bagila penyang ye kene ke kali hakamat jong ke Bihar bari petrol pom ha Guwahati ha ke step rangap jong ke khat santri ku panai jeliu arjar ar bat dei hak janmet jong ke khat nyaw tari ku panai jeliu arjar ar layo ban bat no ye kene ke truk na githai nongpo hari Boy district Assam. Itu asu. Dari itu sulu sini atau baru ini? Full ya. Atau bisa tu silong. Lalu dia kan tu? Laga DJ. Laga. Ekdom অবস্থা বেয়ার আমার কিবা ভাড়া দেওয়া কথা Nagaleng jong trai jong tiga truk dampar ula ojaru dak ejahar ha Basistha Police Station Assam bat ke jing tuat yekene ke kali kala sedang harangkat ke jingi trilang jong ki porlok jong tu trai ke kali ki bala persang ban wat jing tip syai kene ke kali ke don bat dei hadin ke jing pej benia lembaga GPS ke bala pendaj ha kene ke truk lasyam bagi nong tu kilara yekene ke kali syai ki benta jong ke Meghalaya bat rong tu lembaga Boy district layo jing tip ru bahadin ke jing pej benia na ke jing ring dur jong ki kor ki bor na ke CCTV kamera ke bala pendaj ha kerdop krong khajana ke NHI ha paham moleng Boy district lalap bagane ke kali kalarung sya Meghalaya ha ke khat nru tarik bana jeliu ha ke por ku masau beje tam ai menstep bat hadin ke jing yai wat ya kene ke kali ki perlok jong trai ke kali kilalap ya kene ke kali kat ba kadang temu banjam syaprang ha ki than nongpo bat hadin ke jing thong layo ban bat no ya kene ke kali ha khamat jong ko ke petrol pump ha than nongpo ये वाला 17 पे 417 ये ना ये है ना गाड़ी वो है ना करें क्या करना है और क्या करना है अभी देखना है वापस आएगा नहीं करें ओके वापस आए रेडी आके करेंगे हाँ। वो ना करें ये है ना करें रुका है टोल गेट में नंबर है क्या इस गाड़ी का हाँ 3181 hadin balik oban bat ya kene ke truk lalap ru bagi senar nong tu gilapan kelawat ya ke number plate jong ke kali ya ke bala pendaj ru daun number thok ML Khatar UAR Sawar bat ru lapan kala ya jing tak dur tak dar balabu dau trai jong ke kali bat hadin bala yo bat ya kene ke kali lapan tip no syagi pulit jong ke Boy district hanong pok police station bat kila shimti ya kene ke kali bat kemru yaw nongnya jong ke truk dampar bat hadin la IT no syagi pulit jong ke Basistha Police Station ban penlong ya jing tukit ke Basyakaman गुवाहाटी से कोई चोरी करके लेके आए थे इधर में तो हम लोग तो सुबह में जब पंप में आया था तो उसका मैं बाद में देखा था लुम्पू गेट में आपको क्या बोलता है टूल गेट में देखा था हम लोग का गाड़ी 4-15 में गेट पार हो गया तो उसके बाद में आके पुलिस को हम लोग प्रॉब्लम किया था प्रॉब्लम करके उसके बाद में GPS था हम लोग का जहाँ में GPS देख रहा था वो जगह में गाड़ी नहीं है फिर हम लोग क्या किया पूरा काल पशु आज मतलब पूरा ढूंढा शिलोंग में काका में पूरा ढूंढा हम लोग ढूंढने के बाद में तो आज हम लोग पूरा शिलोंग से पूरा रिटर्न हो रहा था ठीक आपका वो लम्पू जो मेरे पहले जो फील्ड नहीं है फील्ड तो इससे गाड़ी तो हम लोग का गाड़ी इससे जा रहा था तो हम लोग को गाड़ी तो नंबर तो मालूम नहीं था इससे तो ML था हम लोग तो ES था हम लोग का गाड़ी नंबर तो देखा था उधर में तो आगे में हम लोग का एक तो स्टिकर है तो वो स्टिकर देखे है कि नहीं हम लोग पूरा गाड़ी पीछे किया जाके गाड़ी के सामने में जाके देखते हैं हम लोग का गाड़ी ऑटो गाड़ी वो नंबर नहीं है गाड़ी रुका था जब सामने में गया था तब देखा है स्टिकर के नीचे में हम लोग का नंबर था और दूसरा नंबर अलग था